Nĩ thikũ inya rĩu aciari a mũirĩtu makoretwo mambĩte hema taũni-inĩ ya Busia o kuma ikamba-inĩ, na kĩrĩa maiyĩrĩte ti rũracio na kana mbara, maiyĩrĩte mwĩrĩ wa mwana wao ũrĩa marauga ndaraciirio na uguo ndabatiĩ gũthikwo Busia. Miaka 7 ilipoisha alinitia kawira akiwa maiti, na sasa amelazwa katika Busia hospital, na nikamwambia nichukue mtoto wangu akiwa maiti nimpeleke nikazike nyumbani, naye anakataa na mtoto pamoja na binti yangu. Iwapo atazika kama hatujui, hiyo serikali itaingililia na avukue ule mwili na sheria ifuate mkondo. Andũ a nyũmba ya mũirĩtu marauga mũirĩtu ũyũ aumire ikamba-inĩ gũka gũikara na tatawe Busia arĩ na mwĩroto wa gũthiĩ na mbere na mathomo make, hĩndĩ agĩtũngana na mwanake ũrĩa watĩrire kĩroto gĩake, magĩikarania na magĩtanahĩrwo na mwana, hĩndĩ mwanake ndaigana gũcera kwa mũirĩtu na mũthenya ũmwe mĩaka 7 thutha ũcio. Tumeongea na hao jamaa baada ya sisi kuwajua, na tukawaambia ya kwamba wao hawawezi kuzika mtoto wetu sababu hawakufika nyumbani kwanza kutujua na sisi hatuwajui. Sasa walitudanganya ya kwamba tumeelewana, lakini wakati tumeenda mochari kujaribu kutoa mwili, kila tukiwaita wanakataa kukuja. Ikawa ni kazi moja ngumu sana. Tunahangaika, hatuna pesa za matumishi, hatuna mahali pazuri pa kulala. Sasa tunajiuliza anataka nini, kwa sababu hataki kuja, hataki kuelewana nasi, na sisi tulimweleza ya kwamba mtoto wetu tunataka kwenda kuzika, kwa sababu katika mila na desturi zetu, ikiwa haujalipia mahari hauwezi zika msichana, na hayo ndio yamekuwa yakitutatiza. Aciari a mũirĩtu mamenyire gĩkuũ kĩa mwana wao kũgerera mũndũ wa famĩlĩ ya mwanake, na thutha wa kuoha thabarĩ kũgera mwĩrĩ wa mwana wao, andũ a nyũmba ya mwanake nĩ maregete naguo, ikamba-inĩ makiuga kure kana rĩarĩ matietiga mwĩrĩ ũcio. Ikiwa mtu ameoa mtoto wako na hajawahi kuonekana kwako, utawezaje kusema hiyo ndoa inajulikana? Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karaithi wa Munene.